sawa kakir siu tia ya pi bat yanga bangin dahu siar banjen nong mikmat kum no re yo ngan du ing khong selang man Chanu keng badan kabam ngin yawat tang shuyo sgau bariu syata ngin yasya kabam te kabam kasar kasawa klam jing arta tin upai ba uperta sashi sin kabam keleng kasawa ngau tu ya pi bat yanga hatu tangkak tin kata kala bliang klam ki kam ban le kan om long satya Chanu keng badan kabam ngin yawat tang shuyo ngau bariu syata ngin yasya kabam te kabam kasar kasawa klam jing arta tin upai ba uperta sakan upat ngindang hapsya jingnya teli da shisha ngikwa trầm nhau skum asa shi sen pan chi jaka ngin yalum Chanu keng badan kabom ngin yawat tang shuyo ngau bariu syata ngin yasya kabom te kabom kasar kasawa klam jing arta tin upai ba uperta kadu yawai lop kaseng UDP dakawe kasar kajing ya teli menyatrai borba bersanda shisha kasur shi kentin kan ulong shisha Chanu keng badan kabam ngin yawat tang shuyo ngau bariu syata ngin yasya kabam te kabam kasar kasawa klam jing arta tin upai ba uperta Eki kun mentaki ja kapor ban mila dai menta asngap ka ei kata barip hatu kam dai kaksing kanakra kala dai o kala dai it sa sisin ban ya tit biang wat petang ba shisha pen bit and really do one pai biang ban pin yo abor kan sa shisir hatu kam dai na nga na pi kanam jin jo bakan susin kumbala pin kamti chano badan ka jing sawa ali syatangin ya baik mat rangkat bat ka kan harisa nang bakan nam jing jaban ba lakramuna ne pun sai su kam le lengin ya lang ki pedang ben reu iru kom ju ngin ya pai sha ka ju ka pa mano ba ong bang em lakat sha kler lum jong u nam tam
Habaka prangin maramot Habangin bertajam Pagpinyo abor kan sa sisir Ato kamday na nga napi Kanam jinjo pakan susin Kumbalapin kamti Siano badan kajing sawa Ali siya tangin ya paikmat Rengkat bat ka kan hai risa Kanang baka nam jinjo banba Kabom ka day ka ba kersip Badai kabom ka ba aida Kabom ba pen kendit ben rip What you sipai ba yo tiaya Kat nang tit kandang sawa Oban penpat ka ba jinjar Bandayang skem sa pisanga Utang katakan yo sensyar Pagpinyo abor kan sa sisir Ato kamday na nga napi Kanam jinjo pakan susin Kumbalapin kamti Siano badan kajing sawa Ali siya tangin ya paikmat Rengkat bat ka kan hai risa Kanang baka nam jinjo banba
syut bangin pagi reng lama jangka jingjok bangin penyeng dajing sarong syaklar tukan kawe ya kahok janga jang pi ukan penyeng bập hai ya học cho nghi ký sư bình long cảm cài in tem các sinh in tem ka nagra hakabom in ya perta in tem các sinh in tem ka nagra hakabom in ya perta jangan jumpi ukan penek Yang rambana marla kali Kene pen saya lah hok lari di Ale kelong ale ngin yang teli Banyo sen syaka sen UDP Sen UDP Sen UDP Hari jangi day tang magahi Snablok taka bom kata lariu Nasya jaiba yang ayah pikawan kirsiu Bangin syut bangin pagi reng Lama jangka jingjok bangin penyeng dajing sarong syaklar tukan kawe ya kahok janga jang pi ukan penek intem kak sing intem kanagra hakabom in ya perta intem kak sing intem kanagra hakabom in ya perta intem kak sing intem kanagra hakabom in ya perta intem kak sing intem kanagra ubale bun kam bun tine ukur tong ubale arsap panna kendang kendang dahu siar bahaya uta ukur tong haswa bangkak tien hadin padaling kedang hakabam 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 ukendang kwa neka ujai kentin penbet wang la batai wei bala biang la usai pan syariat jeliu ya piuntan hakabam 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 dapat dah bisyar ukaman ukadiang uno ukertang bahkan persyang ban kiu iran lasyai lashisni kajak benriu kasih jangi
Hakabam, 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 hakabam. Sashi sen pan kabam kadang real. Pai bau babun lakin det ben real. Anda tiat kam katakan kambha. Syadu cakaput kabam kan sawang. Hakabam, 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 hakabam. Kum nolop kabam hash nang jong pi. Kasawa ne em kum basawa syangi. Tu alat biang sementaka kenti. Kabam kan sensyar assembly. Hakabam, 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 hakabam. Kin mau ngan ong happy tangkani. La shai la shi si pin nam babe. Tu ya jit benya uni ukul tong. Ubayanya le na kasyap jong kabam. Hakabam, 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 hakabam. Lama UDP kan ibu iping. Kabam rukum kan sawa klam jengting. Hakikam ki jam ka khai ka pateng. Kabam kan sapriang keleng-keleng. Hakabam, 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 hakabam. Habala biang kapur mentah. Laukin dri bantes kembang. Hangta kayu dipikan nesken. Halaka nang rem anam la penkelem. Hakabam, 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 hakabam. But no can know. Picky but do. But bar is far.
dong kariki yara langtang ya kawai gadoy Sirup ki bertajam tang da kawai ka soy bat nơ ban pin ya dai shisha om long thau tara joy lát na các simba hap taraba ro kia men joy lama kakawe pek para risha clear jing job ban ki anda alat lay sama pitan kata ka bom ka
to ningkong ngasngoban aingu shwai ublay traikan rat ubalong nongbu nong thau bala aingi kanika sngi kabakum kani hakabangila banilum lang hakani kejaka kabalong ka office jong ka party tena kaliang kejonga kumban penbut ya ka ba Sherman ola keren nakaliang kejonga ngayeng hangni ya kaban priang subhai phi baro nakaliang jong ka party UDP hi baro kawe ningkong nga priang subhai ya i presiden barang ba jongi iba met ba lengdo ibolong ukli du jong ka party UDP ibalala ya ka bandia don rengkat hakani kasngi ka bakrau kasngi ka basa jingkan mau haka history jong ka party nga priang subhai ya kinong kitkam jong ka party nado working president jongi ba Paul lengdo ibalong ru MDC baru EM hapo district council nga priang subharu yai Dr. Jemino Mautho ujana sekretari jongi ibala Trish Tom ban penbet penbiang ya kani kesngi nga priang subharu ya baro ki kandidat kat ki bayadan lang hakani kapor ya kabangila dep ban penbena nakaliang jong ka party kajing kublay ka bakerpang kalet syakini ki saungut ki MLA ki balawan mentakasngi ya kaban penyaso yaladi bat ka party ripi day kajingwan kajongki kabala pelong yang ilang baro banyalum lang hakani kasngi ngapriang sobha ya iba lambor malinyang ibalalong MLA jong kanongkrem constituency ngapriang sobha ya iba Renington lengdo tongkar ibalalong MLA bat ibadanglong ru minister menta hakani ka sorkar ibala peni ya kamon kajong ya kabanon penyaso bat ke parti UDP nga priang sobharu ya iba sitlang pali ibalong UMLA nang tay na po sutenga ibalawan hakani kasngi ban penyaso bat ke parti kajongi nga ikubleiru ya iba Meralbon SIM ibalalong UMLA jong kanongpo constituency ibala wan ban yaso bat ka party mentakasngi bat hoy hakajing siang ilay penbet ba iba PT Saukumi ibalong UMLA jong kamaulay ba inyadan rekat ban penyaso akan kasngi henry kumbala ong mentan ba nakidaw jong kajingjang basusi hakayeng kasem kajong im semla ya kabanya dan rengkat. Tengah pedang sobha kamtam ya pi ki nong kersian ki balawan banya sakhilang banya don lang hakani kasngi hakaba ki nong yalam ki jongpi na ki konsensi ki bangala jer mentan kilawan ya kaban penyaso ba ka party nganget ba ka jingwan ka jongpi kani kapor kan ai mensim sibun ya ki kamtam bat kumjuru ya ka party hakaba ginang penklan cu ya ka party nang ni sakmat bat kamtam hakaba day ba kani ka election ya ka ba on sa penbenasyan lesi mentakasngi tengah pedang sobharu ya kini ki perlok ki jungi na ka press na ka media ki belawan ya ka ban cover ya kani ka program ka jungi ya kani ka janmiet bat nganget baka jingwan ka jongpi kan long kasaki ya kabapen penbena ya kani ka khubor hakeleng jong kari khasi jaintia bat garo te tang kini kentin nakaliang ka jonga nga pedang sobhai piwe sa sien bat ngipan map ru nakaliang jong ka party
balik si kidon kini ki perlok ki bewan sekini ka jingelang bangimla ya kaban penbiang ya ki jakasyong na kaban ta jong pilang baro nama ko mo pitip pakani ka office ngimdon ya ki jakala ni ka space ka bahe ya kaban pediang lut ya pi tenrei le si tang ka jingdon kat jong pi bakaman sim ka jong pi kanang ya ai men sim ya ka parti ka jongi ban akermen bakani ka jingelang kanlong ka bajop titang kini kentin Kublai Sibun ya pi baro. Kublai Sibun ba titos ya kitu ki kentien pediang ngobha nak kalian ke jongpi. Dia sesisian ngap pediang ngobha yang ipi baro kelum. Syaka ni ke jingilang ke kerpang. Belapen baik nak kalian jongka parti ke jongi. Dia hakani ke por ngan khot syakmat ya kani ka kunhun ki nong rwai karhem ngobha banwan syakmat ban a ya ke jing rwai.
Kublai pi baro ka kerteng jung jung rai kalong warklet lak thamme din jadu barim ha kadustur kariti ha kalong yi long sem jongi ukasi ha ka im ha kayak kalongkur long kha ha ka sin sha khada ya kahima kasima ukamaya kaho urila ka akor ban lam ler ban thok unyau ka kampodo wat klet la ka them mei jong ki din jat rupa ai ba sor thiang kin chlei na krum ki sai muka sa shi sin ban wan lam biang ya kisni basok hibor batiang ya kasang kama udating hitian yo pam do ukla yo pam uperthat usandur la pateng hasau dong ling wiar bay ha ka long yin long sem ban pernai kalawe udah tip la upu kapoi kha poi man ban poi ha bakut ha balat nakasang wat klet la ka them mei jong ki din jat rupa ai ba sor thiang kin chlei na krum ki sai muka sa shi sin ban wan lam biang ya kisni basok hibor batiang takas dang swai marway nga snows ir kindit no narngay yo kan lapadi on dagjat snikin prong na ulo ubarben hang tangin sa syong hakari kajing tengen wat klet la ka them mei jong ki din jat rupa ai ba sor thiang kin chlei na krum ki sai muka sa shi sin ban wan lam biang ya kisni basok hibor batiang sa shi sin ban wan lam biang ya kisni basok hibor batiang kublai shuan
Boleh sibun, ya pi ke kenhon rehem, ya katu ke jingrai ke basotanat, ke jingrai ke bakit jingmud. Nasrai ke lapan rehem ru, ya ke mensim, ke jongi ke bayadon hang dia ke negapor. Dia hak negapor, ini ya saya cakap ke bentar pat, bat kene ke bentar kalong ke bakam kongsan, bat kene kalong ke jing pediang ngobha officially. Nakaliang kejongi kum ke parti UDP ya kini ki saungut ki rangba hot kentup ru iba piti saukme imam la bandon ban ngi kene kepor te hakene kepor ngakwa ban khot ngobha ya i president jongi president rangba ba inle ya ke badon kam hakene kepor ban felicitate ban pediang burom ya kini ki saungut ki rangba ki balong ki MLA na kini ki sauteli ki constituency ki belawan ban penyaso ban ngi kum ke parti UDP hakane kapor dengan kerpat ikong preti bakini ki volunteers bakin ngobha ban wan chakmat ini Tiba medba, ti ngan khot ning kong yiba Renekton Lingdo Tongkar, MLA Badon Burom, Namau Kerwat Constituency, Ibalong Ru I Minister Hakanika Sarkar Jalla Bamenta. Sengobha menyatap keti, baro Ba Renekton imi khmat naka laipun riu makarwat constituency. Bat menta ilong u minister ha kaneka sarkar Meghalaya. Kebeli sibun ba Renek menta pat ngan khot sai ba Merrill Bonds im MLA Badon Burom na Nongpo constituency. Ban sengobha ban wan chakmat. Hakabom. Hakabom. Kebeli sibun ba Merrill Pon. Benta pat ngan khot ngobha syakmat sai ba Lambor Malngiang MLA Badon Burom naka Arpuar Nongkrem constituency ba Lambor Malngiang Sengobha menyatap keti Hidon Saiwei Rangba Ba Syed Lang Pale MLA Badon Burom na Sutka Saipung constituency na Jande Hills Tekong mengeloong mentan Iba piti saukme imdan rengkat ban ngi kene kapor ban ngi sap priang sengobhai I hakawai kapor pat dia sesisin ngakwa ban kerpat epi kipat ba baro ban sengobha ban ya ban thap kti biang sesisin na kamenta kajing wan penyeso jong kini ki rangba na kini ki constituency baper jong kane ka jella ka bai ke jongi Hakabom. 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 Thế là ngồi trong shit bán đây. Thế don bok ba nghi kum ka party UDP ro ngin yo ya ka jing job ka Badon Burom. Ha kini ke assembly election Arhajar Arpulai. Hakani kapor ngakwa ban kerpat ya kini kibawan ban penyaso ban ngiru hakani kapor rengkat bat kini ki MLA
ki belawan ban penyesuak bat ke parti ke jongi ngan chu khot ya ke kerteng jong kini ki belayawan ban penyesuak bat ngi kini ki nongelam naki constituency baper na kini ka nongpo constituency ngidon hado arpun riungun tenga kwa bapinya yang aka jaka syong ke bapi yadon ngan chukot ya kini ka kerteng ke jongki ba PM Namsau ba David Shongwan skoba banyang ba Meristela Lamare ba Madhuri Sweetie Sumpah kerpat ikini ki volunteers pendeng universitas. Kong Shabarilin Kongwir. Kong Aidora Karmau Plang. Kong S Shongwan. Kong Dipa Mary Dekar. Kong Swan Makri. Kong R Supai. Kong Wanri Lingdo. Kong K Tangsan. Kong Alice Mary Karnayor, Kong Patricia Thongni, Kong Genevieve Lingkhoy, Kong Jelina Sapai, Kong Clinshon Teron, Primrose Lingdo, Francis Maring, Tren Makri, Markor Maring, Dipen Marsing, Korno Timong, Anthony Karnayor, Gilbert Hanse, Pinskem Marai. Kini baro kidai nanongpo constituency skobha banya thapkti ya kajing ya don rangkat jong kini kidai kibawan ban penyesuak mentakasngi syakane ke parti UDP. Kerpat lada kidon ki MLA ki MDC ki badon ki baidon rangkat ban ngi hangni bakin skobha banwan chakmat MDC nasut nga saipung ba arbor hima darnei ibade na ke NPP ilawan ban penyesuak ban ngi syakne ke seng UDP mentakasngi skobha ban ya thapkti ba arbor hima darnei skobha banwan chakmat jangan khot i presiden jongi presiden rangba jongi ba medba ban skobha ban pediang skobha ya iba arbor hima darnei MDC naka arpunyo saipung constituency ibalawan ban penyesuak na ka parti NPP sya ka parti UDP hakane ka por kublai shibun ba arbor himar darne mentangan khot sai ba poshna ibade MDC Barim Bak Poshna Skobha Banwan Chakmat Ibak Poshna ide na ka Narpo constituency ide ex MDC den khot biang ya idon haka parti kongres menchua bat mentai lawan ban penyesuak bat ka parti UDP skobha ban ya thapkti nak mentai ba poshna ex MDC ba met ba lingdo ban skobha ban penkup purom ngan khot chakmat
Saiwei Rangba ba Marshall Biam ibadai independent candidate haka election ke balalet no wayakun ya ke MDC nang tena Giantia Hills ba Marshall Biam ngi welcome ya piru syaka family jong ka UDP Kublisibon ba Marshall mentangan khot say ba Hoping Stone bare ibadai ex MDC naka arpusau sutnga Narwan ba Hoping Stone bare kerpat biangi presiden ban sngobha ban penkub burom ba Hoping Stone bare ex MDC na arpusau sutnga Narwan nang tapan an khot chakmat say e ma Rocky Well sutnga president jong ka UDP South Sutnga Saipung Circle Rocky Well sutnga songba panyatap kti Iran Saiwei Rangba nangte na Giant Hills na Sutnga constituency ma Shanbor Lamare mentaru ibalong i walking president naka Sutnga Saipung Circle ma Shanbor Lamare The Kublisibon ba medba The Kublisibon ya kini ki Rangba ya kini ki Longkme ki MDC ki ex MDC bat ki nongket kam na ki party ki baper na nongpo constituency ki Belawan ban penyaso bat ka party UDP ke jongi ke jingman ke jongpi kan longru ke jing sngan ya ka party ke jongi ban nganget ba ka party ke jongi kanang yo ya ke jing klanbor nang ni syakmat des ngobha sa sisien ngin ai ya kejing thap kti ke bajam na kamenta kejing penyeso jong kini ki MLA ki MDC ki ex MDC bat ki nongket kam na ki party baper sya ka party UDP ke jongi menta pan ngin yo ya kejing pelad ya ka website jong ka party UDP bat hadian kata nginyo ya ka jing pelat ya ka jing ruai ka UDP ha ka ketien khasi bat garo do presiden Rangba ka UDP tis ngobha ki volunteers kinwan chakmat banle ya ka badon kam kerpat iki nong ruai ru bakin ruai sendon ya ka jing ruai ngin sedang shwa ya ka jing play ya ka website bat hadian kanie nginyo ya ka jing pelat ya ka jing ruai ka UDP ha ka ketien khasi bat garo do presiden Rangba ka UDP ba medba lengdo
just press on this one. You're welcome. Dan khot sobha mentabiyang iba medba by in pelat ekonika website Jongka Party UDP presenting a new website for future aspirations and goal for transformational leader. Ba medba please. Ngadap dak jengkemen ke bakrau ban pelaj hang ni ya ke website Jongka Party UDP. Boleh sibun ba medba. Kabom. Boleh sibun ba medba. Te mentah ski ngilayo ban pelat padba ya ke official website Jongka Party UDP ke jongi. Te mentah pan nginyo sa ya ke jing pelat ya ke jing ruai. Ke seng UDP ha ke ketien khasi bat garo nga khot ngobha ya kini kinong ruai bakin ngobha ban wan chakmat. Kerpat kinong ruai. Hadian kini ke jing ruai ingin sayo ya ke jing keren nakaliang jong kini ki saungut ki Emily. Hot ndaladap oh dah. Deh kini ke por swaba ngin pelat kini ke jing ngin khot iba medba alingdo presiden jongka UDP ban ngobha ban wan chakmat ban pelat kini ke jing ruai. Halo, halo. Halo.
Teng ki don hi kini ki technical defects mo. Okay, it's okay. They can play from there. You use the there. Okay, you can do it here. Tui ba met ba mentai pelat ikanika. Jingruai jong ka seng UDP. Toh kani kapuan. Sa sisin nga dap da kajing sukumen ka bakraw man pelait pat ia kani ka jingruai jong ka parti UDP hakani ka si. Oh, hari jongi karun kaseng namar jongpi yurangin ingin ya ID happy hey ho bangin cakri kawe kasur ngin pensawa kawe kadur ngin om kela Induk hey ai bakan ne hadu bakun ngin om sange ai bakabom kan sawa jam lama jinjom ai bakan tam ngin yang kawe ngin ya bertah hayu dipi kabom kasap jongka ai bakabom kan sawa jam lama jinjom ai bakan tam ngin yang kawe ngin ya bertah hayu dipi kabom kasap jongka hakabom ngawrak hơi kêu hakabom jing sadin ngot lenti lada pi ai kersan jeli manoba ong dengan la benta kasong happy bye bye him so sat namar kari kiseng riko sensariangi Bule bunti kakot kakya Benti sengki kumangit ya Ai bakabom kan sawa jam Lama jinjob ai bakan tam Ngin yang kawe ngin ya bertah Hayu dipi kabom kasyap jongka Ai bakabom kan sawa jam Lama jinjob ai bakan tam Ngin yang kawe ngin ya bertah Hayu dipi kabom kasyap jongka Hoi 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 Kawe kasur kremle silang Umma mungdi kumba pisang Kare kahau jongpi Tunin yang no banya deli Ya pila kulangin ai Kau nayaka mentapin rai Wasna kubor ki ham saya Petu kumno ngin yang mentah Ai bakabum kan sawa jam Lama hijau ai bakan tam Ngin yang kawe ngiya bertah Hayu dipi kabum kasyap jongka Mano baong kaseng diri Mano bao atas tatken yapi Kita di daun tangban pentroy Mensip jong pi bampen nyason Oh, kenal siap pensyoy Skem ka nong rim batu gin hoy Tu mi pai bahag kabong tutep Yaki kular balik hanyo kenet Ay bakabong kan sawa jam Lama jinjom ay bakan tam Ngin yang kawe ngin ya bertah Hayu dipi kabong kasyap jongka Ay bakabong kan sawa jam Lama jinjom ay bakan tam Ngin yang kawe ngin ya bertah
Hayu di pika bom kasyap jongka Ha kabum Ha kabum Respon Malaysia jangan Boleh ya pi ki samlah ki bela ai ke tu ke jingruai ngasu mut ban ong ki patba ade manyang ke cakasyong ban yasat mo kat ba kidang ruai dem nilai ngatrai ke ni ke jingruai ke nang pensawajam ya ke bom ha ke ni ke jela ke bait ke jongi te ha ke ni ke por ngan khot ya ke ni rangba iwe hadian iwe ki MLA Badon Burom ki belawan ban penyaso ban ngi kem ke parti UDP ngan khot ningkong shwa ima shidlang pale ibade inong bikmat nakasan sutnga saipung constituency ma shidlang pale ilalong MLA la laiter mentah bat ngukmen ngosngan ya kejingwan ban penyaso ke jongpi bat kene ke parti UDP ha kene ke por de ma shidlang pale ngobha ban wan sakmat ban a ya kejingkren Toh suami in ai jingkren nakaliang jongi ma shedlang pale ngan khot biang yei ba medba lingdo president rangba jongi bin ngobha ban wan chakmat ban penbana ya ke kerteng jongi ya jong baro kini ki sangut ki candidate sangut ki candidate naka UDP Hakane kapor nakalian jonga Presiden jangka parti hadirin ba State Election Committee kala shim ya karai ya kaban pendap ya kajing jid ya ki kertong na ki konstituensi jangka state bar kani kalong ka round ka ba lai nakaliang jongi kum ka parti bangin penbenai ya ka keteng jongi candidate ha ki constituency ba paper jong ka state ka jongi barok away kadai ka round ka ba saw le sing laban ong kum de ka ba lai ha ka round ka ba ningkong ngilayolat ia kaban penbena laipung arngut ki candidate na ki laipu artli ki constituency haka round ka ba ar ngilala man penbena arngut ki constituency bat arngut ki kertong bat haka ba laisin ngilala man penbena way menta kasni ngadap da kajing dokumen ka ba kraw ban shim mi kena banta ban penbena officially ya ki candidate na kini ki konstitusi haram hadin mangiladap ban priang ya ki MLA jong kini ki santli ki konstitusi kasutunga sangpung maulai Nongkrem constituency mau kerwat ban nongpo ngi smokmen ba kini kiri rong ba kibade ki MLA jong kini constituency kilawan ya kaban penyesno ban mengilayo lat ban priang buram ki menta syaka parti UDP barakan ka kelimat sa sisien na kamensim kajing dokumen
bat ngayang hang ni nak benta ke State Election Committee. Jong ke parti UDP jong ke state. Ban penbena ia ke jinglong kertong kandidat. Jong iba proses ti sokme na maulai konstitusi. Iba iba dan hakatup jong ki kandidat. Ida iba sitlang pale nakasutunga saipung konstitusi. Iba lai iba lambor malngyang na kanongkrem konstitusi. Iba saw iba renekton tongkar na kamaukurwat konstitusi. Bat iba san ba meral bonds na nongpo konstitusi. Na kerpat yakini kisan ngot bagin sengobaban yang lain no iba proses ti sokme na makadon ke jingja ke basngsi ki bahayeng jong kadon ke jingklat no imla abandon hang ni ndai lawan ai ke siti yang ba kloi ya kaban join no sia ke parti badi kloi ru ya kaban yakun ya ke election ha ke sistem arjar pulai dengan kerpat ya gitu ki perlok na kini ki konstitusi ru bagi sobaban yang hang ni rekat na po mulai wala daw iba proses imdon sobaban yang hang ni kapor kum kadak jong kejing permana ya ka keteng jong ki kandidat ki pipi wan senran hang ni kesini ha ka bom Boleh sibun bab medba di nama numpet slam show ngan khot no yai masjid lang pale ban ashi kentien arkentien hapring jongi kene kapor Kubla jibun ji chairman wa don brom jongi ba penyai di meeting ba jemeno ba deru I noyalam barat ba jongka parti UDP Bat kerpang ai kublai kerpang ya Presiden Rangba jongi jongka parti UDP ba med ba longdo iba longkum iba perlok MLA ba ya jan bahan adu kipor ba mensua bat ya ki walking Presiden ba Pol longdo bat ba Titos bat ya ki wei kino yalam jongka parti UDP jongi bat iki ba la kemen remboy ba long minister ba Pius ki perlok MLA jongi na UDP bat ya ki perlok MLA baro sangut ki biya don lang hang ne lain ai ba piti saukme ba imla ban ya don rengkat meneng idang ya don lang namar ka jingja ba ngausi na banta ba I khlad I kiau jongi bat kamtam ai kuble kerpang ru ya ki MDC lene ki noyalam jong ke parti ki presiden lene sekretari ki nongkit kam paper jong ke parti na ki konstitusi ki paper apa ke jela ka jong bara ko ble gerpang ru ya ki yu wen MDC jongi ubana saipung ba arbor hima ibadai MDC na ga NPP ibala wan ban ya join lang rangkat bat ngi segane ka parti UDP bat donru skiwe bala pabena menne bat ngi donru yung presiden jongi balong presiden mensua jong ke parti kongres maroki wel sutengah ila wan penyesok lang bat ilalong ru kumi presiden haga blok jongi bat jong ba marshal BM jong majesos pochna jong ba hopping stone bare ke badai ki MDC barim na ke kongres bat menta ke la wan ya join lang ngadap jing sengau kemen jing sengau ngo sengau borom yaki baga jingwan jongki ban ya so sekane ke parti jongi kandang penklang kandang aibor ya ke parti UDP jongi bar hakajuk ke por ngadap jing sengau kemen ke kraw bar jing sengau ngo yo belai bangila yo ban don lang rengkat hangne hakane ke parti
bangila join menta bangila long bat ai kuble gerpang ro khamtam ya presiden rang ba jongi bala ai yangi bat bala pediang so bahayangi sekani ke parti ke bagi pai ba gela pai khmat menta hagani ke election ke banwan balai ke penlong yangi bangin wan join sagani ke parti UDP ngi men swangala long MLA la laitem na ke parti kongres bat bala slim ha ke parti kongres Andrei yang dekat dau ke bahagian ni bila tip bahag bangila yo ihi baga jingya paik ni ke jing bom ya sengau tu jingmut apa ke parti kala pralut baro ki MLA warjat kat perang ila don ki MLA hadu arpa wingut bar hadin nang ta kumbalong menta ke parti kala paik kala pram don MLA chu tang we ban dang ne bat ke parti kongres nak kata dau Wan join cakap parti TMC hari ni por gulad. Hadin gajing ya penyesok cakap parti TMC ngalawan pai konstituensi ban ngalakot ya gini riurang ba dan ginung kerjaan barat ba jong parti jongi hakatu kapor ngi keren. Hadin gajing ya pelong ya gajing ya lang dan gajing ya keren sani bah berkata kapor giong bangi hab sengap chua. Ngin hab darai chwa ba ngin join sakan nunuk parti haswa election. Balai ki pai ba ki don kata kajing bom cengai hagane ka parti TMC namar ba kadai ke parti ke badang temai bat ke bang pat da yu sengau bahas sakan ke jala jongi kamtam saka distrik Jaintia ne khasi jongi. Tadi nang ta ki perkhat kele ong ba ngin hab ban lek Saka UDP. Kumbaga ong hadin baga parti kongres kali apai lepra. Bat ngarung layo i. Kumu nomi khmat ura khamslam apa kejela jongi. Ngarung layo i babaro kipai ba badon apa kejela. Kila pai khmat saka UDP. Balai kipai khmat saka UDP kejing angnut jongki bagin yo ya ka sorkar ka ba khoj ka ba suba ka ba hok. Keban pai kemat ro sekaroi kapar ban pai kemat cu segi kun samla jongi ki bom yo kam yo jam. Kani to kajing angnut jong ki pai ba kumbanga yoi. Bat kali yo ngaru ngayoi bat nakata menne ngalawan hang ne bat ngaru lolong ro kum u kandidat jong ka parti UDP. Bat kajing sengu yo ngai ka parti UDP bat baro ngingai scam ba ngin ya trai rengkat. Ban ngin ya trai, ban ngin ya borom keliang kum kinong yalam jong ke parti, kenang ba ke parti kan yai baik ya renti, kenang ba ke parti kan la ban yai cak kemat hakikam ki jam ban pek nimtai bahai miat jong ke jala jong i baro kawe. Naso kumen bat ngai bahapok ke jing yalam jong presiden rang ba jong i ba ngin yo ke jing sencar hakan gelek chon ke banwan. Bat ke jing kerpat ke bas ngaurit bat bas ngau ngo ya fikum ke ba jong ke jela jongi baro kawe, ba ngin ya ai ke jingker chan ke bapura, bapin ai ke jingker chan ke bahok ke bakhoj, ke bangi ke parti jongi ngimla ban ai bisa ya ki pai ba ah kapor election, bangin sekri, bat bangin sekri dak hok dak borom dak bakhoj, bat ngin sekri baro san senem ngin ai ke jing sekri ke babha, baro san senem ban ya ke paisa ke ba ai sisen san senem. Tangis skem bat kani lang ba kading don kat lam jong blay unkur kukur do engi bangin chanya skem ba piki pai ba pin ai ka jingker chan ko pora khenang ba hadin kani ka election bangin yo ban ya lam ya sarkar daga parti UDP bat bangin chakri hok da banta ka jalla he baro gawe tangi tai ktien ba kendiat ngan ai ko blay pi ai blay don kat bat pi ba soban pin mi lane kum kinung kerchan jongi ba pin lek chayeng jasem pin poi supun sai ban kor khu kerdo bangin yo kejing ko kejing kya bat kajing suk kasai hapok ke jella jongi bar ko tang ta kitin ai ko blai phi ko blai chibun che jan Akbom Kemudian sibun masjid lang pali ya ketu kejing kren kejong pi te pilayo sngohi naga skor la jong Naka ikadaw by masjid lang pali iwan ban penyaso bat ka parti UDP. Light term ilalong kum MLA. Light term naka seng Congress. Henry mentapat ila syim ya kena rai rangba ban penyaso
bat kani ka parti UDP ke jongi ikit bok kit riang ya pi masyid lang pale ba pinyo ya ka jing job ka banan murom ha ka nei ka kenti ka bamenta bat kum ba pila kren ba mangi kum ka UDP ngin ai ya ka jingsen shar ka ba bahar tame nadu kani ka snem ar hajar ar pulai ti mentapan ngan khot sai ba Merelbon CM MLA Badan Burom nang tay na nongpo constituency ba Merelbon ru idey na kaseng Congress bat mentay lawan man penyaso bat ka party UDP ba Merelbon sumha agaba nongkong ngi penpau kajing ngongu yo blei nam tagan ni por ka kerpang ka banginio bania kendu dang kumni kum ki nong trei ki nong kersan ki nong yalam hapo ka parti UDP hakane kajing yo ban penyeso sya kane ka wei ni ki political party ki pau hapo ka jalla ka jongi i chairman ba peniat ya kane program ba jemino mau tho badeiru ujan setri jongka UDP hapo ka jalla ka jongi is medba langdo badai u presiden barang ba jongka UDP hapo ka jalla hiba ro ko wei ki working president ki badan hang ni ba polong do ba di ba Titos Sarwel Khan ki badeiru ki MDC ki minister ki badan lang bat ngi hang ni ba Lakmen Rumboy ba Ranikton badeiru bala penyesolang ki MLA ke Badan Borom ki balai pensolang ha kedeng sengi iba lambor malengyang iba silang pali iba proses saukmi idon lang iba Pius Marwen du MLA jong parti UDP ki MDC ki jongi ba balajid rani bat ki nang tan ko Giant Hills ki don ki MDCs ki ex-MDCs ki party leaders jong ka jela jong ki district jong ki circle ki unit beper kamtam ya ki nong kersan ki leaders ki balwan sendran bat nga na nong po constituency ikurim ijonga ihmen ki nong yalam na ke parti baro ki nong kit kam ngamla banjer kerteng ya baro subah nong sui ki beladon lupa ke parti bat kamtam ya gitu ki leaders ki balaya wanlang madagasngi bangelayo ban penyeso kidang don ru namar ko jing khapnya jong jaka kirang don sibun ki perlok jong ngisa ki bawan madagasngi ki badan sane ki badan satu bompat yo jaka song ki kwa ai ban yo ai kelama ban pendeng ban khamsu tenat ban khamsu trai tadang kadang don ka lat bandang yo ha kanu jaka ka beki ki don ba sibet ni yo ban pendeng ya kelama ro kan don hi jing sngau tenat ki don ki bala pha message yang aru bar beki don gitu ki badang ki bompat penyeso andri ki babun ki ladep ban penyeso haka santri April jong senam arjar arpuar haka ski kepada kaliang iba balejit rani MDC jongi ilarung sya ke parti UDP dagi hajar ngut kilarung kibabun kilai trikam kilai batkam haka parti lanang yai dem nang sngi kedi banga ngarung ngadang ong itu perlok ablem yang ngaru yo ngasa marwi itu mlong ong ablem bat ngaka to kan ngut bangi yo abne pensengan lang mendak sngi ngewan kumba sauspa san pongut e kidon teng subha ban kerpat gitu perlok balala nong po to yejin doh kat be ni pohol subha ban yang kibron pohol ta subha song tikidang don sibun sa kiba dang kibal kibabun gladi kinong kit kam hi tigiban penyeso ru kindang don kibadang kwa gidang fa message singa mantangi klem yo alama gidang ong to gin sapoi kilama yaisha ngiso ban kerpat gitu ki nong tre kinong kersan banom ngawi namar gajing khamnya ajong gajaka ina si gidon belayo alama gidon bompat yo tong su endi ke bakongsan kede ke mensim ke bangi gidon ngaku mu MLA jong phi ngalarung de radon ki badang sa ha kondensi ha meeting kan sapriang no mangai phi le damla ban pediang ha kene si phin so ha ban yaisha ya kata lembat baro kat ki bala benya don ki perlok ki prajor kanong kersan ki prasnong ki prathau ki prakur ki prajat ki prado ki prasnam lembat ki perlok na ki printed ber electronic media kani ki digesngi ke kemen ke pesau ternat hadu kata-kata ha ka ba
nakaliang kajong ngilayo banya selok lakham slem hadin ki jingja haka san perthei ki bangi ki jingat plung ki besirkhei hapo ka jalla ka jongi ki jingja hagi political party beper haka bana kaliang ka jongi lem berginong kersan ki leaders ki badon hapo ka party ka bangi don menswa ngila yakut bat bagi skopurom sibun ya I somet ba lengdo beri presiden jong jela ba don bok humdej kum district president ki nong yalam jong UDP hapo kanong po circle ki bala pediang sobha bangi yo benya trilang mente maha kene kapor bat nagaliang jongar ngasong komen hak ba mane step nila yo ban tanda ya resignation naka party ka berim ka bangi don kala khut kam dan isu bat mentang la yo ban rung officially hapo party UDP habasit habasai ka phakmat ka perthei kenang bagi pajba kin suktu kin tip kin singan bat kawe ni gidau ka bala penlong yangi bangin ya lumlang bangin long kawe kadi gijing ken mau burom ya ki mati ki ba ka ki sengrulum ki ladon ka benta bantre na gam tang jella ka jungi ki political party beper ki badan hapo gari haga jella ki don lalagi jong ki ideology lalagi jong ki rokom perkhat agar kom trikam te henrei ngis ngau kemen begini gijing ja bagi wan ja kidai na ka benta gijing bah hanga simet ngasim ya ke ke ka bau beliau la bubet ngi ki briu ngi mla ban pen kelah ki badi ban ja kila long gijing kelah ka san perthei gijing bujli ya ki political party bat kam ta ter bat haga ni kenti ka ba ngidon mentaru ke ka bos pensau tenan kum ka party UDP men haga khandriu tarik kadang don gejing pendon burom ya ki nong ya kun hill state ki freedom fighter beper kade ka mati ka bangi ken mau ya ki mati ki bagi volunteer haga to gejuk ka menswa mo ka lengba ka NVDA non violent direct action hapo ka APHLC ki balai kun na ka banta ban yo ya ka hill state kajing perta jong ki pat ba haga to por ki leaders ki nong yalam haka ba ngisuk ka slogan untuk kapor kelong we want hill state no rest kabadi na ka banta begini yo e ka jalla ka papura ki APHLC kalayang kalaya parti ulum hadin ka tugidon kilami ki we political party PDIC HPU ki we hende ki sokmen ha ka sedem kan kandai spa anyo pun nyo la kandai spa kandai pun nyo ba kami ka UDP bat ba ha ka election ka ba house nem kat kandai spa kandai pupra ladang bakla sobha penbet ba dang bakla kidon arfu arngut ki MLA ki bejob nak parti UDP hak sedam khandai popra hak ba yu lakam sensar jong ka jella layalam dagane ka seng ki jingkiu ki jing hiar hagi political party kidon ka parti kalayaj arfusan senem tam dang mensem senem dang rekhe hak ne ka ju ka jaka hak bala pliru yang ding office trikam ka slem trikam jong parti UDP na ka bentang jing dap arfusan senem bat ngingi skem banang ne syakmat ngim aratin banong bahapo gajing yalam jong I samet ba lengdo aku mu presiden kajela jong I gadon gajing kermen ki isu ki bobun ki don na ka benta komno bagin tre nang ne syakmat na ka benta ban kentiu ya gadong kathan ha ka bede bat gajing penrung ya kitin khasi garo kernit ka papra ha ka bede bat ka ILP bede bat ki border issue bede bat ka yo kam yo jam girang don sibun ki isu ki ba ka parti UDP ka don kelengkor ka bakhya ban kit ban ingi scam bagi pait ba jong ka jella baro ko we ha ka ne ka kenti kin ailat ya ka seng UDP ban yalam ban bat yo lakam sensar perngam aratin ban ong na kaliang ka jongiru rengkat banyak sendran lang yi kinong yalam ki beladon idang de ki bapenya sok thamai menta tendi ingi scam ba sembo berit bagi persyang ban contribute na ka banta ka jelah barok ko we kalong na ka banta ka jing mentoy jong kalawe ka ban sawan ngingi scam bang ni ka jing kendu ka jung ha ka ni ski kindon sibun ki jing duna mlabiang hagi kampai ba mo tenre ngi kentu ngi kerpan ya ki paranong kersan ki belayawan na konsumsi jing ni ki wi konsumsi ro ngi kitbok ki riang ngi wish all the best na ka banta jong barok ki belaya poy ha ka ni ski ngi wish all the best ya phi but ya ka tim ka jung hi barok benang ni sakman bangin la ban poi show thong jong jing job ban ngim aratin ban ong usnem araji arpulai de usnem ubaka seng UDP
kan poi shau thong jong jing job banyalam yak sarkar ka ha kabom ha kabom ha kabom khubli shibun Kebeli Shibon, Mbak Meryl Bon CM, yang itu kejengkren nak liang ke jong pi, dia ikut bok ke yang ya piru kumjo, bapinyo ya ke jingjob ke badan burom hakane ke kenti ke pemerintah, pilak penkan mau ya ke jingya lenti jong ke parti UDP, nado ke por bala penkha nak seng APHLC, badang bencisngi, hidang yo ban penkop burom ru. Ya ki kaptu kat ni ki bayadon bentah ha ka jing ki hill state ha ka ni ka ju ka hall bat nganget ka tu ka mensiem shirhem ban train na ka mta ka ri na mta ka jaj brio na ka mta ka state ka jongi kanang yai beteng nang ni sakmat bat kum ka lo pilaong mentan bagi don kam ya ka team nganget bakan ni ka team ka bangin penmi mentah kan ni ka kanhon hu arpu arhajar arpulai kan long ka team ka bapakah di Kebeli Shibon saya sisian ya pi Mbak Meryl Bon mentapat ngan khot saya Mbak Lambor Malngyang MLA Bedon Burom na Nongkrem constituency ban a ya ke jengkren ha kana kapor Mbak Lambor Malngyang please. Menta kesengi kalong kapa compare kanika jingya lumlang jungi ka compare nakadaw ka bang akwa banong tangkane ba haka jingsi siya barabor ngidey banya plashwa ya kajing ya siyem siyem jungi lang sangut hapadeng jungi bat ka UDP. But hadin ding na dep banya play kajing siyam sim sa Penbaptis. Tehenray banta kalongpat Penbaptis wa saya play kajing siyam sim. Te hakani kapor nga sungoban ay kublay kerpang nakabanta i Shongkonor iba panyad yakani ka program ka bakarpang hakani kasngi iba Jimeno Motho balong General Secretary jongka party jongi UDP nga ay kublay karpang nakabanta i President Rongba sa Medba Lando I walking president arungod ngidon ba Paul Lando but I ba Titos Welkine ngidon hangni yaki party functionaries kibang anumla banjer ka tenglut ay kublay pilang kulum president jong ka women's wing kong it pretty ngidon lang hangni ki Parlok MLA kibaya don lang badngi I Maramboy, idon iba Pius Marwin, ay kulay na matajong pi. Ki MDC Bedon Burom, gidon lang haning kapor. Siyem yung nigalat, ban ay kublay kerpang nakabanta. Jong kiniki Parlok, kibang ilay siyem yung garay, ban ya. Rung lang no siya po ka-party UDP. Baranit ton tangkar ay kublay pi. Iba Meryl Bon ay kublay nakabanta iba lang iba process sa kami but hakaju kapor nga siyem yung kanikalat ban ay kublay karpang nakabanta ki print and electronic media ay kublay karpang nakabanta ki Parlok kibawan na po ka constituency ka nga yaga ba playwan ban sanran lang nakabanta nga ay kublay kerpang nakabanta pi but nga ay kublay kerpang na kipadba jong kanongkrem constituency nakabanta pi lang baro lamba uni usnem ubangin ang siyo siyen usnem tumay basuk bakamen yang ilang baro ay bagani ka results
Kajongi mentaus nem. Kanong ka result ka panwanra ya kajing kala haka sensyar khadar. Tingan poino siya kapang. But habang ngayeng haka kapor ngayeng da kajing kya kamansim. Ladap da kajing kamen kabakraw ya kaba nginayo ya kanikalat. Ban ya don lang banlong kum kawi kayiyang but kaparti UDP. Kadaw kalong bangila ya telun daki buon taligi negisnem ya kasansnem kabladaps nan pura. But habang ya telun ya ginikikam kibabon nga kumu independent marway habang yu ya ki issues ki paper ki bakta dang banda ka jay panreo. Kabawan ra ya kajingma dang banda ka jala ka jungi. Ngisyong perkhat ngi pensengo namar kum independent marway ban pensengo umdan basngap. Henry da kabasutnat kajing ay mensim jong i president rongba jungi. Ngi julet ban ya selok badi bakumno nginyale namar lada kalong hakani kadur nganong ipi kajala jungi ngin sadap tangda karam. Day halor jong gini kijing ya paliw jumut lang jongi baro. Bagi beriu kiong bapiele ayu balay pimkren ngilaya kren ya shibon tili ki issues ki baper Henry ngui namar bangim don ya ka numbers kababiyang kamot kile kadbamon day halor jong ki banta ki baper ki bala penlong yang ilang sangut banya syong banya phaliw jumut basyano ngin jam nagbanta ban penklanpat ya kani ka 8,000 apulay ayu ngin le lada mangi ngisya pra kumni ngilong silong lagajong kumni kan sitom ya kaseng rulum banyo bansen syarhi day namagata kabala panlong yangi banchim ya karay kabaskem bat kataka ray kalong kawan siya kajing pasiyaw hanga. Siyano bangadon kam bat banlet ban paniso iladi. Kawan kajing pasiyaw let siya kay UDP. But hawjo kapor nga siyem lang yakaray jong ki parlok jonga. Ngong kay kababhatam banganle. Kipensengaw siya nga kiyong ray mapi kay kabapensengaw tupasyat mapisangi ngenya pensyong nongrem ngong kasngo hanga kajingwan pensawa hapo ka dono jonga banga day banled siya kaseng rolom kabla rimtam bat kata kaday ka UDP bat manta kasengi long way na padeng kipara jong kani kaying jongi bat nga kermens kam bamanta kasin bakla day kapor katning yadon ngalay ilupa yag ka signal bat ka sign lada sautli ki constituency ki wan bansanran katni hadu bamdon jakasyo lada yak henley yaki langi lumlut ya baro ki constituency nganganong da ka lakun poyo padba wat jakasyong don syo Andre kani ka sign ka pangakwa banong hangni kapor bangila don kam yaka sorkar bangin ya sansyarhi kata kaday ka banga kwa ban pensengo hani kapor ay lat mat menta ngilayo isu baro sikata kiseng ki basansyar ki party ki basansyar kamot ki David na syabar hato kamlong mo nga ong ya baro habang alit ban pensawa hato kamlong mo ban persyang lem nagbanta kaseng rulo menta sitem ladang imlong sa brat no pat ho araja pupra Henry to ay lahat yang ba ngensim yaw kulam ubaklan ban pentelun nagbanta kakam jong kajala bro kawi hagani kapor nganum artatin bangingin po'y siya ka arpo tali kisit siya jong. Mr. President,
Ngakitbok, banganum artatin, bangin poy siya arpo tam talikisit. Palabangi poy arpo li tam kisit, kajing sansyar kalay kajongi, kan mabahay kata. Nginwan hagsansyar, kamot ba sansyar? Ban penhe iladi, ban pensengat iladi, sansyar nakabanta ban wanra, ban sandur thamay, yakikiyay baro kikam, kibang ila idon kam, kerki manta kum kajaj banreo. Kaway kabang asyukwa banong hagani kapor. Ngiyo ya kaway ka problem hangne, ngasyukwa ban siya kandit. Kabawan hanga kasyulong katagajing sengaw, kat bangadang siyong hangni bat ngala depru banyakren bon taligisin hapo ying dorba tawan yakani kaway ka issue ka ba don kam ba hadu kata kaway ka issue ka ba don kam galong bangin hap banyada ya upot usam jonga jongpi banyada upot baro shikata yakren pot sipot usam pot sam ampoy sino Andray kaway naki agenda nga kwa bakan rung haka manifesto jong kapati. Kalong langiwan haka jing sansyar. Kabaning kong nga kwa banong tongin panrung no. Ya kaway naki manifesto kamat rekam jongi ya ka Meghalaya Regiment kabalong bay tik tang nam tayo tribal ba unyo kamyo jambo niya da ila upot usam namar habang ipit haka ni kapor ka jing hiran kam jong gikhon samla kabla isakay hadu kata-kata. Lada mangikom kinong yalam nginum perut lenti lupa manoban perut. Lada ngidon yaga Assam Regiment, ngidon yaga Nagaland Regiment, ngong mangiru ngiladay bandan no yaga Meghalaya Regiment na jong banwanra yaga jingmantoy nakabanta gikhon samla kibadon hapo kani ka jala ba ijongi. Kata kaday kaway kamat kabang akwa banbu banrat dingkong ya kajing snew habam don kam mut kap jur kajing snew habadon ka kam kamut ngibe ya kajing snew shirot kata kaday kaway kabang akwa bankren ha kanay kapor tengay kublay biyang sasisin ya kanay karay ka pa ngilay simlang kumkoy kaying ngin mi nang ni da kaway kasur ngin pay siya nagikonsumsi banyat ho yagi prolog bangilay ya chakmat bat ha katarik kabanyo ikabut nginong jingjob jong ka UDP how arajang pulay banwan biyang hagabo sansyar kublay sibon kublay unkar kuyingi baro hagabom kublay sibon kublay sibon ba lambor ya ketuka jingkren nakaliang kajongpi tingi kitbok nakaliang daga parti kajongiru ba pinyo ya ka jingjob bat kumba pitrang pi angnod ba nang ni syakmat kandon ka jingkala haka sansyar ka khadar bat ikitu ki jingtmu ki jongpi bat ki mathong ka philabo akhmat nganget ba nakaliang joka parti ru ngin sapet khmi ya kita khnang bangin yo ban pentelun ya ki kam hakarukom ka badai bat hakalanti ka badai ba lambor ila job laisien kumu MLA bat ila job laisien kumu MDC bat skontonat sibun ba menta hakane ke kenti lawan ban penyaso ban penklan chuchu yakane ke parti UDP ke jongi walambor kitbok kitwiang ba pinyo ya ke jingjob badon burom hakane ke kenti ke ba menta bat kumba pilaong ba nakaliang jong ke UDP menta nginyale katbala banginya treisitom banginyo bon teligisid kenang ba nginyo ban lam khmat no naka parti ke jongi ya kene kejela kebeid kejongi de mentapan ngan khot saiwei rangba ba ranikton lingdo tongkar MLA badon burom namau kerwat konstituensi ban ai ya kejengkren hakane kapor ba ranikton ide minister hakane ke sarkar MDA bat ide ru MLA na ka seng HSPDP bat mentai lawan ban penyaso bat ngi ke parti UDP ba Renekton lengdo tongkar ka kelamit ke bakemen ya pi baro ki pajba ki badon hagane ka meeting ka badon jingmut bat ka badon kam haduk kata-kata juga parti UDP
Kublai sibun iba Jemini Moto belong Charman berpenjat je kena jalan. Presiden berang bakdo jongka parti UDP rangkat bat kiwei ki nongket kam jongka parti ki executive members ki working president bat baro ki nongket kam ya kebangam don kapor banjar kerteng. Ai kublai de ki kemenru ki para MLA colleagues ha kebangi le yok benda don lang mentah kesengi ban pen scam ha kajinga don rekat bat ke UDP. Ai kublai kerpang ya pi baro ki long kemi ki long pa bat ki khon samla ki leaders na ki konstituensi ki bapero per ha ka bapilawan man pen singan yangi ne ki san teli ki konstituensi ya ke bangi don ki khmat jong pi ha ka ne ke janmet ke bamanta pi ki badon na ke ka hall bat kumjuru ma pi ki ba shong hang ti hapo ha ka ba piok ban pet lembah ketu ka screen ngi ai kublai shibuna ya pi kumjuru ma pi ki ba yang ha plau ki ba yang ha surok na ka dau jo ke jingum yo syu ya ka caka ka ba bit ka ba biang ban shong ki pajba nongelam na nong po ki ba kham stat but ki lawan kham koloi ki la yo on pendap ki di jaka ha ka ba MLA rom ila phayang layang bur barok pajba ki layang ne khmat ha ka ba ngapet teng i ki mau kerwat jongir la yang lang no bar ki nong po i bar lai sngau singan sngau saat lang bandon bar ki pajba nong po ki wan ka caka ka kham saat te ki le sngau saat lang la yang lang kublai siwan nam ta ki nongelam ki jonga na mau kerwat ki balaiwan lang hangne arspa laispa angut ki don he ha ka ba ki layang ai nang ne nasat ki bai shong si po bat ki badon kato ka ngot ha ka hol kublai siwan ya ki jingwan rangkat jong pi ban pensingan yangi bat kham tam yanga kum candidate ha ka ba ngaso kemen ban yang hangne da ka bas ngau ban peniang rendang ha ka ba ngadai official candidate na duk mentaga sengi jong ka parti UDP ha ka ba presiden barang bakdo ila declare ya ki kerteng jongi ki sangut kentup yanga ha ka ne ka sengi ka mentah yeso kemen haduk kata baka poi ka ne ka sengi ha ka bangi yo i biang ya ka jingkermen sashi senpat jong ki regional party jong ka region ka jaj banreu bat jong ka state Meghalaya lese banyo ya kene ke jingkermen kijia tang teng teng hoi kadon ke jisgo khia jong ki parti rulum ha ka state Meghalaya hi barok kawai kumno ban pen khlanya ki parti rulum bat laju ya persang ha kene ke election ke balap 8,000 kat praru ki parti rulum kila yang hala ka jong nongrim ban ongen pen khlanya ke parti rulum ngi kwa ban yo i ba ka parti rulum kan yalame ka sarkar Henry haka jingya persang bani penklan barok ki parti rulum kabakut kalong layah telot lut barok ki parti rulum pikan mau bah ka khnam kala job tang uwei MLA ka HSBDP kala job tang arngut ki MLA ka PDF kala job saungut ki MLA bat ka UDP kala job nreungut ki MLA lang bakala ka dai ini nreungut ki MLA kala job om simdan syu ka wero ka parti rulum ka baklan namar layah persang bani penklan barok kabakut kalong telot lut barok khoi ha kata kajing persang pen klanya barok parlok be kum ki nongelam hadin ke bangela job ya ke MLA ngidang don kata ka mensim ha ka ba ka yayak saj ha ka mensim jongi kumno bangin le ban pen klanci ya ka parti rulum ha ka de state Meghalaya namar ngis ko tho bala dengi persang pen klanya barok ki parti rulum ngin sa telot biang barok kumbalong ha ka ne election ka balada ngam don dawi ya ka parti HSBDP ngai thu hok phi ngam don dawi Henry ka daw kri tang kata ha ka bada ka jingsu khiangi kwa ban yo i kumba ong ketu kenten ke basu ternat hadu kata ha ki bi ong sashi sen ken wen ki klau sashi sen ken ki mau balada ka dei banjia ha ka ne ke election hajar pulai ha ka bangin yo i biang ya ka jing khan biang jong ka parti rulum sachi senpat da ka ne ka jing ya so ha ka bamangi ki sangur ki MLA ngila shim me ka rai rang ba ban pen klan ya ka parti UDP ngila le e ka ne da ka jing kir khle ha ka bangi kwa ban yo i ba ka jing ang not jong ki pajba ki babon ki balang ban pen klan ya ka parti rulum ka dei banjia bat kan dei ban urlong mentah parlok be ngakwa ngasngau kuman keren nok mensim balada kam urlong kene kajing persang jongi mentah ngasngau se ban ong
baka jingkermen ya ki parti rulo mah Meghalaya kadum. Ladah kene ke jing persyang ke pemerintah kam urlong. Kalong ke badum ya ki parti rulo benang yai persyang biang hakiwai parkipor. Ka UDP hak jing ya jong kapor. Hakini ki santeli ki snap. Hak jing election araja kat pra kila job nreungot. Ila ya ja ka jing ya lenti. Bat kabalong menta da ka jingken ka bati kenabha ngidon ki sitting MLA ki ban yale ya ka election kat arngot naki hendreu ngot klem da yale election menta ka UDP ka don kat arngot ki MLA ki sitting MLA ban yale election Presiden Badon Burom ngatrai ngamba kala ban ay ka de ka jingken balada klem yale election naki hendreu la yo la penong kat ar Daka jengele election ngatrai ngimba kelaban ki khat ar ngin penlong ar phosau tongin ai ki thapti na kam ta kane kublai shibun he ngidon ki jikman bakrau bana ki khat ar ngin penlong ar phosau lada na kin reu la penlong khat ar ki khat ar kin penlong ar phosau parlog ba ek kita kane ki jikman haka baka parti UDP kan yo banyalam ya kane ke sarkar hadin jong ke election ar hajar ar polai. Seukuman haduk kata hakabangi don hang deda kata jingkerman. Hakabangin ya kemen lang. Ya kabangin yo I bakadon ka jingklanjong ka parti UDP. Hakaba ngapediang sugumhawan sugoi sebab ni ban yaisha bat nga kini ki parlok MLA baro ngan compare kendiat langan keren negeri jing sisha. Bar kata kalong ngalahap ban pediang ya kena ke induction mentakasngi ban penderung ke parti UDP tang ban biang technically ngaku ban itu hok epi ngalah ban pediang bangi ya runglang mentagasngi tang ban biang technically Henry hakajing sisha ngaladon bar ke parti UDP nadu usnam ar hajar khatlai hadin bangalaram election ar hajar khatlai ngi ong kata mlong benelek lakoi koi ke parti tiada mar kata ngilawan penyesok nok bar ke parti UDP haus nam ar hajar khatlai ndawan ke MDC election Dr. Don laong ngabaranek yale nama pi ke MDC election ngalaong Dr. Don Dr. Subha Ailat yangi ke mau kerwat bangin desain hak kata kadur bangin job bar arteli kiset tiada mar kata ngilaya wahat ya we rang ba hak ba ong tongin pentikenawan penjob bar arteli kiset haka bangila khot barwan yale MDC election ngila job don burom ke parti UDP na mau kerwat landslide victory ngila job ya ke MDC ar hajar khat saw ndapoy ndalayat ketu kene ki mi ki jing politically ke bangam kwa ban thu ki details ka bala penlong yang bangin perkhat biang ban mudur biang ban design da kum wei pat kum no bangin le ban wan ra ya ke jing job saya ke MLA ho ar hajar khat pra ban ki dokumen haduk kata hapedang jo kejing yat kapor ngila laon penbet ya kata ya kabamanga kala longkum kejing penbor ya kabangan habban sim da tiket HSPDP bat hakajai terang berka UDP hakabangilai don lang ar kilama hakimiting baro hakabaka UDP kala kersan rabba yang haus nem ar hajar khat pra ngila job don burom ya ke election ar hajar khat praru hakabangi ya don lang ka parti UDP bat ka parti HSPDP Parlog ter kini kisnam kilaya ngila campaign ngila ya train nak taka UDP habaro kini kisan snam ki balada pro ki election baro ki by election baro ngila yo banyak tray ngala don lenter berkeparti UDP nadu arajar khatlai bat menta kadai kajing dap si pausnam jong kajing don rekat berkeparti UDP ngala jenderal skobah kamensim ban celebrate the 10th year of being together with UDP. Ngasko tenat ban celebrate ya kajing dap ship house nam jong kajing ya trailang bat ka parti UDP ha ka bangilia don lang ha kini ki ship house teligis nam ar hajar khatlai bat menta ar hajar ar polai. Parlog be ngakit bok kirbiang pi baro ki pajba ki balawan. Bangin lak bani tresitom halaki jong ki constituency. Haka bangin kut jing mat ban penjob ya laki jong ki kandidat. Da kata ka mesim jo kijikir klik jo kajing ya kari kajing ya kajaj benreu kajing ya ka state bat bangin man ra no kajing kala haka sensyar kadar haka ni ka state Meghalaya jongi.
Lada kipai ba kila komplain ya kini ki sorkar. Kipa ladap, kipa laya lame ke sorkar hakini ki senam baro. Kala dei ka por ba kipai ba kin martno ya ka partirulum ban lam ya ke sorkar. Bat ngi kme nanti ba kipai ba komplain kin hon hak ba kin ailat ya kipai ba kin ailat ya kani ke parti UDP ban yok ban lam ya ke sorkar hakani ke election daladap arajar apulai. Saya sempat kublai shibun ya pi baro para kibok yang bau blai try kenat ukur kui pi bagi ni yok kimat kibokoi bakia hakane kejing ya yat lenti kejing ya bunkam kejing ya mare met sengi hakaba katia kadam kambit kambiang kibok yang berkenal oleh kejing dua yang ngi kandidat bau blai undur kat batngi bagi ni yok kimat kibokoi bakia hakaba ngi ya le ikene election da kejing ti breu da kejing ti blai da kejing klan kamat kapat bat bagin job dan burom bat gin sawan bani kenduk biang da kajing kemen rengkat bat pi baro kublai shibon kublai shajarngo kublai shibon ba Renington lingdot tongkar ya kituki ketien bakila popula keren hagane kapor kala aimen sim shibon ya yang ikum ke parti kapan kan mau yang hang ni hagan kapor ya ke jingkren jongi Dr. Don Kupar Roy bam kuai duar blay Presiden Berim jongi ilaong yang i hagan kapor ngakan mau ngidon kam ban pan klan no tang ya kawai ke regional party bat ke jingkren jongi Dr. Don hagan kapor menta imat kala urlong bat kumbala keren iba Renington mentan bamenta ngiladon kembak khat arngut ki sitting MLAs ki banyak kun hakani ke election bat ladangi multiply do r the sing they ban multiply do lie mo bangin cross ndon ya ka lai po ngidi mendon gum kata ke jing kemi kata ke jing kermen banginget ba ngin yo ya ke kenhon ke baklan mene ba lambor loong ba mo lada khotlut ya kinong kershan baro tang nak ini kisan teli konstituensi ru te ngatrai mendon jakasuk banyak ki hang ni mo bat larangi khot hang te hamadan pulu ngam tip ngatrai keladap i kemadan pulu hendrai ngiladon kecing perkhat nak yang kejongi ba ngi kwa ban khot ha kan ni ka yeng lejong ngislam yo ya ka party office nadu bala seng ya ka seng APHLC mentala kan noteli ki snem ki layat ri menta ngi layo ban snai kan ka yeng de kalong ke ke bas sontenat ban yo ban pedang burom ya pi ha kan ka yeng ka parti trekam jong ka parti UDP de khuble chibon ya kini ki saungut ki rangba ki bala ai ya ka to ka jingkren dengan nget scam ban ngi kit bok krit ruang ba pinyo ya ka jing job ka badon burom hakan ke kenti ke pemerintah diklaim na penslam show ngan khot no hang ne yai wei nong rawai shwa bangin yo ya ke jingkren ke bakhadu no Presiden rangba ba met ba lingdo dengan khot chakmat menta ya ke kenhon jong i bahun marwen so banwan chakmat ban a ya ke jingrawai bat hadien kan ne ngin sayo ya ke jingkren kebak hadu nakaliang jongi Presiden rangba jongi ba met ba lingdo
Kekerteng jong ke jingkruai ke bangin ayah kani kepor ke dei jingsok. Kukon kari shikrum ka bring barongi wajeng sokeleng hasngap ngan ya to ya pi kumno hendai ki em ki kni kir ki kemen ki pot ki tam ha pot la trap ringkat katram nang ka ki to jing sneng hu ben reu ban sa pateng Reiki nesa sa tangkanam hatu pemio iben riuya Hey ho kapor ka kersiu Hey ho ban kendet ben riu Kenyo ka jing bishni Yangin ya da jing teli Sha jing so Uhen nhau skum Om dan uret Om dan ukraw Om dan usim Om dan umraw Barok kidang Yalong kawe Hang ni hasla Jong ka pertei Utip kasang utip kamayo Pompertat yo dat uklana markari kakur kajat salya banra kawan Hendrai kine sa tangkanam Hatu pemio iben riuya Hey ho kapor ka kersiu Hey ho ban kendet ben riu Genyo ka jing bishni Yangin ya da jing teli Sha jing sok uhen yo skum Kukun kari kasi kara Hato pinsok kandam kan pra Kasok kasan ukun benriu Hato kam day kapor yang iban kin Den benriu Kukun kari kasi kara Hato pinsok kandam kan pra Kasok kasan ukun benriu Hato kam day kapor yang iban kin Den benriu Hey ho kapor ka kersiu Hey ho ban kendet benriu Genyo ka jing bishni Yangin ya da jing teli Hey ho kapor ka kersiu Hey ho ban kendet benriu Genyo ka jing bishni Yangin ya da jing teli Sha jing sok uhen yo skum Sha jing sok uhen yo skum Sha jing sok uhen yo skum Kublai Shibon
Kubli Shibun, Kong Bahun Marwen, Bat Kanhon, Yakatuka Jingrai, Kabas Hontanat, Bat Kabakit Jingmut. Di Shua Bangin Yo, Yaka Jingkren, Nakaliang Jongi, Presiden Rangba Jongi, Ngasukwa Wan Penbenab yang hang dia Bakidon Katu kat ni ki Kerteng, Kibana Nongpo Constituency, Kiba Wan Ban Penyasok Bat ke Parti UDP Jongi, Menang Aklamyo Ban Penbena ya ke Kerteng ke Jongki. Dia sengopha benda yang haka jaka syong ke Bapidon. Iba Bishar Lingdo, ba Morning Star Karbani, ba Biren Rani, ba Yadalang Makdo, ba Tensing El Nonglad, ba Kidbok Marwen, kong Pedianghun Marwen, kong Graceful Da Marwen, kong Angela El Nonglad, kong Formulas Paryong. Kini kidai ki Rangba, berkilong kami ki Belawan ban Penyaso bat ke Parti UDP. Ini tahap ketilang na benta jongki. Ngakerpat ikini ki volunteers ba kin skobha ban pendeng uni usas syakini ki bangla ong ya ke Kerteng Mentan dengan em syaka Jakasyong. Toh kin sale kami sebut toh. Di menta ngan khot no shisendon i Presiden Rangba jongi ba met ba lendo ban a ya ke jingkren kena kepor. To kapor kala ya bha ngam kwa suban sim sibon kapor nakabanta ban ai ke jingkren na kren jonga te banum Muslim ngan ya no sekemat bet kublai sibon ba jemino balong nang penyat jong kene ka program ka bakarpang ha kene ka no pai singi nga sim kene ka kabu ban ai kublai ki senior leaders jong ka parti barok nganum je Kerteng but ki minister ki MLA ki MDC ki nongkit kam jong ka parti haka state level bala ki circle level bala ki unit level rukumjo ki nong Krisyan ba it baro ki badang na Singapore ki parlok ki ba lewan thamai na ki we ki political party ba phe ki ba one man penyesno mtasi kuntop ya ki MDC ex MDC bat ki nongkit kam jong ka party ki badan lang hang ni bat chatu sa ki we ki jakaba pieshong kumjuru ya ki lat patai kubor baro print bar electronic media ki be don ha kane ka por nga pediang buram bat nga ai kublai kerpang ha kane ka por ya ki President bat secretary jong ki women's wing bat youth wing wala laki barok na prenyo kikim don hang ni nga ai kublai kerpang ya kini ki sangot ki rirang ba sangot ki badon hang ni but iwe bamla bandon na mar kajing ja kabasngosi akayeng jong i nga priang ai kublai ba proses ti saukme iba bamla bandon hang ni iba sitlang pale iba lambor malngyang barenikton tongkar bad ba meral bonds saisisin ngapriang sobhai pi boro sangot sawat ki badan hang ni syaka parti UDP da kemensim jong ke jingkimen kemensim jong ke jing sngosngan haba pi barok ki balong kinomi khmat jong kini kisantli konsensi pila shimya karai ban wan ban join syaka parti UDP haki por ki baladep na ki daw ki baper ngimjuk khamyo kot bakan jia light no iwe bat ar Henry hakane ka kenti ke pemerintah ngaso banong manakaliang jong ka parti
Ngi sngodon bok banyo ya kiri orang ba. Kibalong kinong mikmat bat napedeng jongki don kibala job la laitem kumki MLA laitem kumki MDC bat don ru kibadang su job dang sitem don ru kibala job teng mensua nre pedeng kim cimlala ban pai nre hakade kenti ke pementa wa kebala dep ke jong arjakat pra kilayo biangnya ke jing job bat ban longkum kinong mikmat kadno ngisngog ba nakaliang ke UDP ngisngog don bok ban pediang subhai pi menta kasni baraka jo ko pol ban nakaliang ke State Election Committee kalashim ya karai ban ai ya ka tiket bapin longkum ki kertong lan ki candidate naka parti UDP ha ka constituency jong ka sutanga Siangpong ka Nongkrem constituency ka Molai constituency mau Kerwat constituency bat ka Nongpok constituency ku mengalakran meneh lai pusan teli ki seat ngila dap declare ya ki candidate bat bentang singi ngila yolat ban declare sa san ngut kabamot saupo ngut ki candidate officially ngila dap ban declare kum ki candidate na ki saupo teli ki constituency kaneka program ka bang ibu mentang si kalalong ka program ka bang aso bang adeban aingo yo blay kalong ka program ka ba kam kerpang bat ka ba kam special umdai batang mangi pediang ya ki kum ki MLA kata kalong ka way na ki daw henry ngilabo iya kena katarik bahkan don ke jelang jong ka parti bat ban pediang buram ya ki katenar kat bagi dei kinau mai khmat bagi MLA jong ki constituency kuma pilih kilat partai kubor menem step bag ka election commission kan sa permanaya mentakas ni janmin arsiteng ya katarik ni tetap bot bad ya katarik new bot kabamot nadu mentang si ka model code of conduct kan trekam bad ka jing tetap bot kan long hak ar punyo tarik jong ubnai wa ar mentau sinem ajar pulai bad ka jing nyaw ki bot kan long hak ar tarik ubnai leber march jong mentau sinem ajar pulai ka jing pelong ya kan ka program kalong ba ngin sim no ya karai nakaliang ka party bad nakaliang jong kini kisan ngot ki MLA ba kaladei ka poringi bangin ya cekmat ban penmenai ka keteng joki bal menen step kila one ya ka ban resign kum ki no mikmat batang hapo kendiat kenta ngila yolat ban penmena ya ka keteng joki bat hapo kendiat kentaro kajing penmena ya ka election kalong ha ka joko por te ki barok kilong kiwan jia kiwan long om ha ka jing ya ka jongi kum kibriyo ndrei ngi skam makalong apo ka jing penjait jong wana jrong habang iwan bang iya charum seneng ngiyoi baka parti UDP kalong kawai negi parti baki babon ki pajba ki kimi nanti bat ki ang not nangi ngasobha banganya tu ipi ne kapor bat ngai skem pili lu kilat patai kubor dang manha ka kan reu tarik mencisngi balam boleh la bakala adu bagi nong kesan ju i nang pekat ba de mencisi ban ya di clear tiket ki nong kesan ju pi kele poi lukai sini silong
Tenre ngidon ke program ke Bakerpang. Nakal yang jong ke UDP. Bakata ke program kalong kajing penkopurom kajing itu. Ya kita kinoyalam bat ki volunteer. Ki baladon benta kajing ki ban yakun nakabanta kajing yo ya ke jelame kelia ke Bapura. Meneha bang yang pertah ke bom. Ngayon iwe ni ki volunteer. Ki badan hang ni. Kekarta jong nyaw pu prasnem. Nre habai perta hakabom palat yaw kena ubar posnem. Ba syarat senum tu idon. Siapa lani ladon sini style. Ngam mudur baila poi bad kenjo ya ka nyaw pu prasnem. Kabamud ato kapol mayo ya ka hill state jongi ya ka state ka jongi idang arpu prasnam ni kli ke karta to kasni but ilong way na kinong ya kun volunteer iba inspire bahayanga nalor ki jongi ba apul bat kiwi ki romba but nilayo ban penkup burom ya kumba saupo ngot kinong yung kun hill state akato kasni kentup yung kilong kumero. Ngila persyang banlum tup ya kakerteng jong kitung kinong yung lambat ki volunteer baro. Namar bam don bat bambiang ki record. Ngila persyang nagisus ki paper banlum yung kikerteng jong ki. Bat ngila yo kumbalay spa dunangot. Ngangis kam banginang yo susu. Ya ki kerteng jong kito ki bayakon. Mencis ni ya kakandri utarik ki poi saw pongot. Sispa prapo dan arspa ngutam kim la ban poi na ki daw ki ba kila pentip ba kinum la ban poi. Bat ngakular ya gitu ba nakaliang jong ka party UDP. Ngin na peteng ya ka felicitation program la ne ka jing perko burom ya gitu ki bang empat yo berkop hakat ko sini kan tarik. Bat kato ke program ke bangi organize na kaliang ke party. Kalong bangin wat ya ka thamai jong ka party. Ngimde ban sulong kita kinong yalam lani kinong bot ba kinong Kristian ki pamatla. Ngire ban tip ya ka ka thamai jong ka party UDP. Ngalayo sibon ki jing tip kacim ya kapola dayo banyato ang ni. Henry lengkot ngakwa ban ong kum ni. Baha kakandre utarik ngiyo ban lum ban langkum tu ye ginong ya kunul state. Ngayo ban perkup burom ya ki. Ngayo ban ai ki mementu ya ki. Ngayo lat ban sngau na ki kindiat kensat. Nakaliang kapati ngilalong committed bangin don ya ka committee ka komiti ka Bakerpang ka ba nakaliang jong ka party ngin sna. Ha ka ba ki professor, ba ki research scholar, jong ka university, ba ki college ki ba pair. Kinya don hangta ban pen down lani ban bo ya ka record ya ka kam jong ki to thik ki ba don ka jing kun ha ka to ka por hado usnem ka kendai spa nyopuar. Hado menta don sibon kikot. Ngilaban yo sibon kikot ki batho sepang ka jing dap san posnem. Jong ka state Meghalaya. Henry ngampat lap kot ya kikot ki batho sepang ka jingja jong ka jing ki il state ke Bapura. Kabamot hado kat kendai spa nyopuar. Kamde menong kat kendai spa nyopuar sejong. Kenang bangi kum kajai benrio. Ngintip nang no ngimi kay kabantay jongi bat syano nginyalam kum kapateng ka pamanta kajingkili kami ang ni yanga kum presiden jong kapati yangi kum kinongkit kam jong kapati yapi kum ki candidate jong kapati yapi kum kinong kersan jong kapati ayu ngin le
ia kabamenta nakabenta kalaway jong kapateng kamanuan. Hakajing simti jong akong presiden. Arajar ka kendai hadin kajing ino hakaba i Dr. Don Cooper Roy Presiden Badan Buram Bom Kuador Blay ila khalat sa kabartay. Ibala simti na iba ike maulong Bom Kuador Blay. Kibalalong ki Presiden baningkong bat kibaar. Bat ngang alalong Presiden ubalay menta apok UDP. Ngila persyang banwat nang no kami ke UDP. APHLC ngilai tip. HPU ngilai tip. UDP ngilai tip. Tang bangin hab ban ngam jeliu. Kai ke jing tumu jong kitu kiri rong ba hakipor ke bamansua. Naka APHLC sa HPU, naka HPU sa UDP. Balay baklagi kerteng jong kapati. Kinong yalam kini gibabon kijo. Kajing ang nut jong kinong yalam ato kapor kalong ban penteli melon ya kajay ben rio kajongi. Ban penteli melon ya kinong kipait ba jong ka state kajongi. Kata kalong kemensim kajing ang nut kajoki. Kila persyang na ka HPU. Kampada seso ba. Kila persyang biang ban penteli. Ya kinong yalam jong ki political party ba per ki bari ki party trairi ki party riulom ki regional party po ka state. Lapoi sa ka UDP yaw ka kendai spark na pinyo. Henry ngimla. Arajar khat pra ka election ngiya Ndreu ngot ki amale. Ndreu ngot ki amale. Kalalong ka ka ba pendiaw ba ka ba pensonsi yangi kum kinong Kristian jong UDP. Yangi kum kinong yalam ki MLA ki bala job ha ka to por. Henry ngan ong UP ni. Nado ka arajar khat pra by election haranikor. Hadin ka election jong ka by election jong ka Sheila constituency. Kaway ka di ba resign? Kaway ka di ba klat? But hadin, ka arajar arpuway by election. Hamong pelang constituency. Ngayon rengkat bar kinong yalam jong ka party. Bagi leader jong ka party. Baka don ka dak bar ka sign. Kabakren hangi kum kinong yalam, bat kabakren haki pai ba kinong Kristian, kinong song sinong jong ka state ka jongi. Hakabede bat ka party UDP. Kini ki lightly ki constituency. Kila ay ya ka jigjob ka Badan Buram ya ka UDP. Badai kini ki lightly ki constituency. Kibala ay min same yang ikum kinong yalam bat ki leader. Wala lang ikindiat iya ke number. Kata ka de kapor jong ka jinglong rang ba ka jinglong senrang jong kinong yalam. Bangi yang jod bangi ya diam kaway. Bangi ya train kat. Ban penuh urlong ya ka jing kemilenti jong kipait ba. Ngidon kam ban penkela ya ka dega arjar arpulai election. Ngakwa ban banang ni nakaliang jonga kung presiden ngaso manong banga juyo ya kajingi terdekat nakinong yalam jong kapati ngayo nakajingi terdekat naki leader barkinong mikmat jong kapati ngasos kam susu akan kapor sa sangot kinong mikmat kibawan ya kaban pensan ban pensit ya kapati UDP. Aso kanong kandiga, AKA, kapa aymen simba, yang igum kapati UDP, but yang igum kinong Kristian. Kubalay sibon, yang pigum kinirang ba, but nga kmilinti na kaliang jonga ba na kaliang kapati.
baka jingwan joan jong pi mentang si cak parti kan long ka contribution baka jingno senyang ka Panginuan ra ya ka jingkela baka jingkela ka paper ha ka parti bat kumju ha ka state ka jongi ladang iya cakmat banbu ia kena ka jingkeli kalau mentayangi kene kapali ke pemerintah ke bangiyo ayu ngin don kam ban pendap na ke bentak kari ngapediang ni baki jing dona ki bon ki dona po kastir hendre nganom keno yano ino kadai ka kamram ke jongi menta bakadai kapali ke jongi menta bangin pej bat wat yala di ka ke benta ka bangi dei ban le menta nang ni sakamat bat kumbakalong kaman menta ngayu i leng baka jingwan jongpi ngapan ma bangamla ban penbiang ni kijakasyong na marka area jong office ang ni balam tu silong nganon poi lai hajar o balam ngamtip hang nung ini syong kijong bare ni ro kyong ilaban poi araja lajar ngong bare ni sinung ini syong wala kiu situnum ro empat dap jaka wala kata angila persangkar bala ban accommodate ban biang ke jaka syong jaka sa ba jaka wan jong pi jaka dengan meeting mentasi ngikwa baka jingwan jong pi mentasi kan nong ko jingwan ke ba pidap da ka jingkimen baba pilih pai no nang ni pinyo mensim na ka de jilang ha ka de si ngaong hang ni balada kum kapati ngipoi saka jingjok katong keba kalong bangim day bangin kwa raha ya ki kibalong kita ki plang jerngam kibabon ba hagir ki por ki pamenta barok ngebe ngayo i bakum ka jai benreu ka jongi haba kidon kum kini ginong yalam ber kididar kiba per kiba don kastir ke jongi ngia keren mene khat arngut ngila don ki nong mikmat ki MLA ngari bendon khat laingut tamai ba Eugene mile syo ngi don khat arngut ki MLA ki sitting MLA menta ki banyakun ia kaneka election don kiba keli yang agiong kat nongot pinjop na ki sitting MLA nganga ong baik direct nyongot ngidon na kalian jungi bakat kum ka assessment bat ka survey ka bangiyo kalong babaro an nyongot ngide benjok ha kabom bat hakane ka por ngidon sa sangot ki MLA ki bon joj syangi na so sarong menyatu menta bakat kum ka assessment baka survey ke jongi kalong babaro sangut ki di benjop akan election ta khad arngut idon sebon ki sitting MDC ki MLA ki banyakun akan election senior leaders jong parti jongi ki don laingut ki don sekiwi candidate ngai bau jingken jong ba Jimino pi ong multiply doa ibarenik yang multiply ulai kalaban ulong kata kalaban ulong baladang yo ya kita kinombar Lipo Plus ngi assure bangin pet perman pet baha ya ki kam ki basateng ki bede na ka benta ke jing angnot do ki pet ba jong kastir ke jongi kum kino yalam bat kum kino tre jong ka parti ngire bandon ka mensim jong ka jingi e ka mensim jong ka jing sunguret ka mensim jong ka jing sohe habang ye pe ngi jingo katu ka nengot kidon kino yalam bat ki leader haba ki don jaki konsulsi ki jong ki namar ba ki de ki sitting MLA ki de ki sitting minister ki de ki sitting MDC bat kumta ter teng ke don ke mensim jong ke jing sorong
ngawang menyetu ipi yang ni lang bak experience jonga. Bon sen yo candidate kim judon daw. Kiju keno baik ye kino elam. Utu lidar jong pi bakumta. Tu lidar jong pi bakumta. Ngakan tu ya kinong kitkam maginong kersan yo ko parti. Lengkat bat ki candidate. Bangi di bandan kemensim jong kejing suye. Kemensim jong kejing e bat kejing suret. Baleng ba jong kene ngila banwanra ye ki parlok sibon. Saka parti ke jong e. Parlok bayet ngadap da kejing sokmen ke bakra wan ke por. Bara bangi pej haka imlang salang. Jong ke jela ke jong e. Ngui bagi pajba jong ka state ka jongi ka jing ya keren sharung shaneng ka ya shai kedar ngi kibin ti ya ka UDP ha ka tek menta bar ngangej kem ba ka jing keren jong ki pajba kan kela ki bot kan kela sha ki bot ha ka por jong ka si bar ka jing net nyobot ngangej kem ba ka jing keren jong ki kamlong ka jing keren kabaki syua keren kumtu. Nges kem maka jingkren joki kelong. Ka jingkren kabadon jumot. Ngayo ngayo sngo sharum seneng. Habang iyan may kendo parlok parjon. Bar habang aju keli ki parlok ki buwan join na kiwe ki political party. Kiwan join si UDP. Hakon sun si jonga. Hakon sun si jong kiwe ki bokwa ki bejuan ni kendo yang ban ya kendo yo presiden jako party. Bangaju keli ki balai bapikwa banon join ke UDP. Kaya kadaw pikwa banon join ke UDP. Ngi ke UDP de nong ayu baru ki ong parti te duk parti duk. Ha, ndon bisa parti UDP. Ha, kata kada ke keli. Baru ki ong parti bisa ya don try. Bari me don bisa mo. Bari nik ya bon bisa mo. Aku non balam no ta ya bon bisa. Ladangnya persiang penyelakan udah bisa seno kejai benriu jungi lele akum kamar kai mar pateng kani kalong ke basungsi ya kejai benriu jungi ladaka poista henre habang akali yaki balai babikwa banjon ke parti UDP kajubab ke joki ke ong kene kalat ke bakaddu menta ke dai stak UDP habang ipe syakani ke parti ru sikiwe ke parti mpoi sino ngilat yo kajing sejar na kawai ka parti ru mpoi sino ngipay kini kawai political party ru idon kajing kermen mentangin kuaban pai kemat sa ka UDP but day tang ka UDP hakane ka election ka pamenta ka bang idon ya kajing kermen lada kipait ba kipen sawai ya ka sur kumno mangi kinong yalam lada gi job bar ka ka bangin le nginhap baca skor ba. Nginahap ban eksamen ba. Nginahap ban ya dem duriap ba. Para nong yalam. Nginahap ya kaban penstom iladi. Ban persiang ban penulong ya kita kikam ki basa teng bro jong state. Para lok ba iet ke jiwer ke jonga ka kapol. Ya pi iway baro bangangin scam kiba pidon hang ni to nginya penurlong ya ka jing ang not baka jing kimi lenti jong gitu ginong yele estate kikwa yangi ban sensyar dalade yalade ban long kenrat dalade yalade to nginya try stop Tongin ya trestom, ini namanya tiada idam. WhatsApp ting ya kebor pisahkan diri jungi hidup babon mah. Tambah ini namanya benar kam pisah. Nak bentah kipai ba. Ini ya trestom, kibobon kikonsumsi amang ya kedua ini kiparlok. Ngaju suara ki kumno ki job election. Ngayu bagi perlok mendai tang nakadaw jong kopisa bagi job election bayam puniang kali itu kandidat habdon bisa bay bam kandidat habdon bisa
wan paiba baisya habdon menjadi isya habdon bisa kon dia bamdon kata te 4 day menyelek dia habdon election commission ru kasya arpaulak arsanlak boleh kasya badon ki jinglut basic tendre ke pisah kam day bersensar tonginya pen urlong ia ki jing anot ngamtip lada arpulai tang banganum kwa ban pen pawe kata ngakwa ban ngai bang don bai ke jingkerman baka UDP ke baka UDP hakane ke kenti ke pemerintah ngila de jet sani yaki kandidat ngila de jet sani ngila sedang ya ke jing jet yaki kandidat naddo ubnai February March jong arjar puar but don kikat tu kan konstitusi dele ki bagi ada black exercise naddo mencem senam ngila jet sani ngem simpen yang kulmari ki kandidat ngem ai yu kandidat ban supen yang tambala supen yang balai kedaw kolong ngikwa bagi pait ba ro kin hon ki kandidat barobor nagi sitting MLA laipo 100% kin job yang Henry ki job tang gitu ki balajik ngisgo dan bok bang ni kiniksan ngot kilong kita ki balajik bagi yo ban ai iketiket ki pait ba nginum ai kulmari ki kandidat hagan genti lesi laban don ke jing pensungsi yanure ngapan ma pan ka pon ka jo bangim la ban akomodat ngimla ban akomodat kinong kersan jo ka parti kisngosi kinong kersan jo ka parti ki benyau ki do mensem habangi ai kandidat ki bapakla ngi hab ban sim ya karai ban ai ki kandidat ki badai ya phi kinong kersan ya ki pait ba baki nyoban jet ya kita ki kandidat ki bide ngej kem bagi musim bakla hakan ke kenti ke bamanta ingin saya deploy ya ke jet ki kandidat nak bentak giwi konsumsi ingin persang ban ai ki kandidat ki bade hagi konsumsi ki barang sar kumju tong ini ya lang kum ka parti tong ini tailang kum ka parti ngin japan sawa ya ka jing sawa jong ka bom keleng ka state ka jongi idon sibon ki kandidat de kasi jentia sekaru hel sungi don in pen sawa ya ka jing tet jong ka bom hakeleng ka jela ka state ka jongi ngais kem ba ngin pen orlong ya ka ka ba kita kilong suwa man suwa kinong yalam ki leader jogi kila yalam nadok tu ki por bat ki kwa ban perulong ya kene san pau tu ligis nem ni don menta ngayu i bakadei ka pali ke jogi ban sim ya ka lingkor naka banta banyalam ya ka state ngej kem ba ubleiru undolam terkat ban ngi iwei pa iwei ki bakasyan nang ya wer ki wei ki parlok ublei un aibor ya ki kandidat ki jongi haga de election ke pemerintah bad un ai ya ka jing job ke badan burom ya ki baro iwei pa iwei kentuang ni ya ki kon samla ki nokit kam jong ke yudwing pilong ki atiar ki lawei jong ka state ke jongi na ai ke jing bok ke ruyang ye pi ba klem pi ki yudwing ba ki samla ki badan ka benta ka ba kraw ba namar pidang site pidang klan bat pidang don kam sibon ka jing terkat bat ka jing ai bor jong pi na ka benta ka parti bat ngi kloy na ka len jong kum ka parti ban ye don kat bat pi kum ki kon samla jong ka youth wing jong ka parti UDP de kublai sibon ipi baro iwe pe iwe selei pai sok seki yang ki sam ki jong pi baro bat ki konsensi ki popilawan kajing wan jong pi minta kasi kalalong kajing kasi kabawa job jong kani kakat pratarik minta kasi kublai sibon ublai kurku ipi baro kublai si ajan ngo ha kabom
Kemudian sibun ba medba ya ketu ke jingkren nak kalian ke jong pi ngam dan kam syu ban ya ke ba pila klei hakmat jongi ke Singapore pila kren na du ke donot na du ke mensim ban nget skem ba ketu ke jingkren ke jong pi kan rung ha ke jingmut ke jing parkhat jongi baro ke bayu dan hang ne ban nget skem ba hapo ke jingilam ke jong pi ke parti UDP ke jongi how new snem menta arhajar arpulai nginyo ban batno yau lakam jong ke jing sensyar ha kene ke jela ke bait ke jongi dia kene ke por ngakwa ban ai kublai ya pi baro ki belayawan sya kene ke jingelang ke bakarpang kene ke por nadu kinong kershan jong ke parti kinong kershan jong kini ki sangut ki MLA na kini ki santeli ki constituency baper ai kublai ya kene ki minister ki MLA ki MDC, ki ex-MLA, ki ex-MDC, ki bayadan rangkat ban ngi ke Singapore, ki president, ki secretary jong ki district baper, ki nongket kam jong ke party, president secretary na ki constituency baper, president secretary nakaliang bat ki nongket kam jong ke women's wing, president secretary nakaliang jong ke youth wing, nga ai kublay kelum ya pi baro, to blain kerku ya pi baro. Ha kabom! Ha kabom ngapen na ba kene ke jingelang kelawai boleh sibun Kanisal naman ang jawa ko pasitay na Hayatin ko jokes ang milyen ang reme UDP party ko chiyaks ka na Bighalayani song dyan magmagko Lasong jakon joke ang tangat na Ay intro na chuwat na Party na chadek na apsang UDP na Hay mo apsang siyok na red na dal salo na UDP party tang bang China Hay mo Hay mo Chuat na ang daman isan ko Hay hoon na ang UDP na Adyong ada aruno abirang Maapapalak chasong iba Bighalayani song dyan magmagko Nasong jakon jok tangat na Ay intro na Tamani noksa ko chiyat na
mo ang chung 조선 레나 UDP 파리나 차대나 앞상 UDP 나 하이모 앙증 조선 레나 UDP 파리나 차대나 앞상 UDP 나 하이모 앞상 시옥 마레나 달살로나 UDP party 당방기나 하이모 앙증 조선 레나 UDP 파리나 차대나 앞상 UDP 나